Sorry. Intom impjegati ta' Pilatus Bank għal jista' jkun? Sorry. Mintomx impjegati ta' Pilatus Bank? U għadina u ektax biex miexin bil-wagali fidejkom frixtu mill-uffiċini tagħhom ukoll. Għanna l-filmat li intom ħirġin mill-uffiċini u mintomx impjegati Pilatus Bank. Mela x'kontu tagħmlu hawnhekk? Tajt fil-għaxija. Normali li l-bank jibqa' miftuħ dal-ħinijiet? Il-proċedura tal-bank li fid-disla fil-għaxija u aktar tard jibqa' miftuħ il-bank? Ġejna hawnhekk, rajnikom ħirġin għandna l-filmat li intom ħirġin mill-uffiċini ta' Pilatus Bank bil-bagalji fidejkom u mintomx impjegati ma' Pilatus Bank. Ġifieri x'qed tagħmlu hawnhekk iktar filgħaxija? Xi ħadd tagħkomx istruzzjonijiet biex tibqgħu wara ħin tax-xogħol? Sorry. Importanti nistaqsik x'għandek fil-bagalja? M'għandkom l-ebda kummenti tajdu. Qegħdin hawnhekk f'tax biex id-disla fil-għaxija bil-filmat ħirġin minn Pilatus Bank bil-bagalji fidejkom u qed tgħidu li m'intomx impjegati ta' Pilatus Bank. Ma taħsbux li naqta' kombinazzjoni qegħdin hawnhekk fid-disa ħirġin minn Pilatus Bank fil-għaxija? U għalfejn dortu d-dawra min-naħa ta' wara? Għalfejn dorna dawra sieħa mal-bank minn flok għaddejna minn ħata qudiem. Tidu naqra mfixklin, mixin fuq ġiex bankini, mixin f'nofs ta' triq, dortu dawra mal-blokka sieħa, m'għandkom l-ebda kumment għaddu bil-bagalji fidejkom u m'għandkom l-ebda kumment x'tgħaddu. Tistgħu tispjegaw li għalfejn dorna dawra sieħa mal-blokka ta' Pilatus Bank tal-uffiċini tagħkom minn flok ġejna minn ħata quddiem? Dorna dawra sieħa tlajna t-taraġġ, dorna dawra minn ħata wara u rġajna nżilna n-niżla. X'sens fiha din? U rajnikom ħirġin mill-uffiċini wkoll. M'għandkom l-ebda kumment x'tagħtu? Importanti nistaqsi x'għandkom fil-bagalji? Rixtu bjom mill-uffiċini ta' Pilatus Bank intom? Xi ħaġa normali li l-bank fit-tajt fil-għaxija joħroġ b'dawn il-tip ta' bagalji mill-uffiċini tiegħu. Ħadtu xi istruzzjonijiet minn xi ħadd forsi biex tagħmlu dan ix-xogħol. I have no idea what you're talking about, and you better learn some English to ask some questions. Yes, but your partner here, she spoke in English and Maltese. That's why I spoke in Maltese all the way. If you would have commented earlier that you speak English, maybe I can ask you some questions in English then. Are you a Pilatus Bank employee? What are you doing late at night here in Tashbish with all those baggages with you? I just arrived from the airport. From where, please? From where? From where, please?